My ground forces sanibonani. Hayi cha, kuyezwakala ngilokhu ngilalele nje from kuqala lenkulumo kuze kube manje. Senginesikhathi-ke mina ngagcina ukubala. Okungibuyisile futhi la kukodwa ukuthi lokhu engangikukhuluma ngeke ngakhuluma I think 1 or 2 months back ngeke ngayikhuluma lento lena kwabanye kwabasengazathi ngiphakanyelwa umoya mangabe ngiyikhuluma nami ngaze ngakuchaza lokhu ukuthi ngempela yabona into mangabe ikuhlumeza inhliziyo ayikho into ebuhlungu njengaleyo into ekuhlumeza inhliziyo ikuhlumeza umqondo ikuhlumeza ubuwena the whole of you thola ukuthi uhlukumezekile uhlukunyezwa yilonto leyo umoya ngeke uhlale ukuthi ungaphakami. So ke manje na into eyenza ukuthi nala ngibe necomment i1 ukuthi mangithi ngilalele kahle we are manje sesikuyi platform A1 sesikuyi platform A1 ngoba lento ngeke ngayikhuluma last ukuthi no into ezosiza la asingalokhu sikhuluma sihlabelela iculo namhlanje sihlabelela iculo elilodwa kusasa sihlabelela iculo elilodwa akekho kodwa futhi umuntu oligidelayo into kwakufanele ukuthi yenzeke ngalesa sikhathi I think last month if I'm not mistaken kwakuwukuthi kumele ukuthi kuyokhishwa laba bantu laba ngenxa yezinto ezirong abazenzayo ngenxa yokusifeyila ngenxa yokuthi bangasazi ukuthi siyibhodo nje lokuvala isidikisele lokuvala liphi ibhodo yabo. So okunye la ngizocela ukudlulisa mina nakho makuwukuthi nilalele kahle kunomunye okwasenda i-voice note ngathi ivideo kaKhomo the former member of umkhonto wesizwe ngoba uzichaze kanjalo wathi akasayigqokile iregala yomkhonto ngezathu ezithile emcishe naye adibane nazo njoba kunje ngoba kunjena nje yabo. Into ayibaluleke kakhulu lapha engibona ibaluleke kakhulu abeyichaza ukuthi nje ubona sengazathi izinto azihambi kahle la ikakhulukazi la eGauteng kungenxa yabantu abalapha phezulu eduze kwamkhulu kwi-national abamsurroundile abangalethi ama-report okuyiwona wona nama-report asuka from the G-forces. So ama-report mayefika laphana afike esehlanikezelekile engaseyiyo lento lena inkinga esinayo la ingachazwa the way engakhona yonke into kuzuma kube sengazathi ihamba kahle uze wakuveza futhi wathi ukube uzuma uwuye ngabe unaka kakhulu laba bantu abavotela umkhonto okungama G-forces nothi laba abaseyikhundleni zomkhonto ngoba labo abanye basuka from kwamanye ama-organization just because of the experience abanayo mhlampe ngaleyo position leyo abese beza ngalelo thuba lokuthi bazongena kuleso sikhundla leso futhi ke balokhuzanwe ngendlela yokuthi baya qualify ekutheni bangangena bangathatha leyo position but ekugcineni uthola labo bani labo ngempela abasiwona umkhonto kuyacaca ukuthi abasiwona umkhonto ngoba ayikho nento abangayibeka nabangayichaza ukuthi since bekhona umkhonto sebewuthathe laba ubeka la bawenzeleni umkhonto. Wachaza ukuthi uZuma bekufanele ngabe uthi uba busy or usebenzisana kakhulu nama G-forces ngoba iwona ama-member omkhonto ilapho umkhonto uqala khona ilapho umkhonto waqala khona emva kokuqamba igama ilapho umkhonto osebenza khona laba bantu abakuma lokhuzana abakuma structures uze washo wathi ukube kuthiwa kuyenzeka ngabe wonke ama structures from region province kuya kwi-national ngabe ayaqedwa nya finish kube abeyedwa umuntu ozoba nezwi kube uye
i-high command okunguzuma. So-ke la engizama ukukucacisa nokukuveza kini ukuthi lento enithi niyayibalekela ngicabanga ukuthi mina iyona nto ekuyiyona ezoba isolution yale nkinga esesibhekene nayo isikhathi eside yokuthi uZuma angakhona ukusondela eduzane kwethu. Last siyile laphana edrobheni saqala kwi-region asangathola umuntu saya kwi-province sabathola sebephuma kwathiwa mangaphazame kufuna ukuthi kunencwadi abazoyibhala ukuthi kuhlanganwe nini. Angikholwa ukuthi leyo nto leyo yakenzeka ukuthi kungabhala incwadi njengoba elinye ikhomanda belisho ukuthi bekufuna ukuthi babhalele incwadi ku-arrange meeting nabo. Leyo nto leyo asenakwazi ukusisiza. Ziningi iy'ncwadi ey'bhaliwe ayibuyi nampendulo, ayibuyi nje nalutho kube sengazathi iy'thathwe nje umuntu wangena etoilet washidaba ngazo waflasha kwahamba kwaphela kanjalo. So-ke indaba yencwadi sekufanele ukuthi siyikhohlwe. Into thina ngabe sikhuluma ukuthi-ke manje sey'nhlelweni zokuthi siyayenza ukuthi labo abakhonayo ukuthi baxhumane ne-province, if kuwukuthi abantu abasebenzela umkhonto wesizwe okwangempela, not ukuthi ba ama-dictator noma mhlampe bathunywe ukuzomamela ukuthi sithini la singama-ground force. Umbono wami ubuthi asisebenzise labo bantu ukuthi kutholakale at least iy'namba ze-PA kaZuma or mhlampe i-email yabo ukuthi kubhalwe incwadi esheshayo eya kwi-PA ezobe imtshela ngani ngemashi, ngoba njengoba ngithi njena imashi lento esithi siyayibalekela, ngikhuluma ngemashi. Imashi iyona ezosiza ngoba izodraw i-attention kuyena umsholozi himself. Angithi ukubhalela incwadi ukuthi ngedate eso ama-G forces kade ngizwa nje ikhomanda la lithi kwamanye ama-group khona ubuzile ukuthi ubani umhleli wale mashi lena. No, ama-G forces wonke eGauteng, hhayi ukuthi kunomuntu ohlelele ilokhuzane imashi, ama-G forces wonke eGauteng. Umehluko ukuthi singama-G forces sizokhetha mhlampe abantu ababili abathathu okuyibona abazobe bethula uhla lwethu ley'khalo size noma sizobe sikhona, ngoba phela ngeke uthole ukuthi laba bantu esizobe siye kubona noma mhlampe makwenzeka thola ukuthi uNcamalala himself uyakhona ukuthi afinyelele kithi ukuthi uzosiphendula sonke emibuzweni esobe siyibuzile, ngoba ngingashona ilanga kuze kuze. Cabanga ukuthi kunabantu ababili abathathu, nasekuqaleni futhi ngangishilo ukuthi kufuna kube nabantu esisobethemba esizobazi ukuthi bayakwazi ukuthi bakhulume into abathunywe yona, ngoba kungenzeka kuthola ukuthi mhlampe ngaleso sikhathi kudinga ukuthi ama-security lapha naphansi asivimbe, mhlampe sime ngaphandle kukhuphuke laba abantu abakhuphukayo baye ofisini, kodwa i-ofisi elikhulu. Cabanga ukuthi mhlampe ngeke kwenzeke lokho. So-ke ilokhuzane imashi iyona ezosiza ngoba izodrawa i-attention kuyena uZuma himself ukuthi akhona ukuthi asondele ezoza ukuthi ngampela kuze kufike kuyimashi nje yingoba kwenze njani, uyabo, ngoba ilapha azobona khona ukuthi no, okusho ukuthi izinto ngampela zimoshakele. Lento mhlampe ngilokhu ngizwa ngama-hearsay ngapha ngitshelwa into engesiyona, ngitshela i-report engesiyona ebuye eGauteng, okusho ukuthi i-report ingamanga. Okuyikhona ilokhu okuza nalaba bantu okuyibona ababamba umkhonto kuma-VDs, ababamba umkhonto kwi-ground force, okuyibona abakhulisa umkhonto nabayizinsika zomkhonto, ngoba iqiniso lithi njengoba sikhona singama-G forces is whereby umkhonto umkhona, awumile kwi-region e-ofisini, awumile kwi-province e-ofisini, awumile kwi-national. Umkhonto umila phansi kuma-G forces. So-ke makhomanda, ngiyaxolisa nje ukuthi ngilule kade mhlampe kube sengazathi sengikhulumele isikhathi eside, ukuthi ngifisa ukudlulisa njengoba kade ngilalele nje nginilalele bengifisa ukudlulisa nokuchaza ukuthi
lento le esithi siyayibalekela yokuthi kumele kube nematch. Imatch iyona efunakalayo. Ngicabanga ukuthi ngisazoke ngixhumane namanye ama-comrade asemkantshubomvu kule ndlela lena from le kwagogo into efana naleyo esinawo kodwa ngapha bazi kahle ngokuthi konje ma usithothi kwenzakala imashi kufuna ukuthi imuphi imigudu okumele ukuthi ilandele ngoba ngicabanga ukuthi i-JMPD nayo kufuna ukuthi leyo nto le kube into ereportwayo. And le ndaba yange-Monday mina ngiyihlabisa isizathu esiyi-1. Kukhulunywa ngelokhuzane ngama-region wonke ukuthi kufanele ukuthi la eGauteng abe khona, uyabona. So ke manje na i-short notice yange-Monday angicabanga ukuthi kuzoba umqondo right nanokuthi kuzokwenza ukuthi abanye abantu baphumelele ngoba kunabantu abaplana from Monday to Friday, Friday to Monday ngokwendlela nokwezimo mhlambe abasebenza ngazo nangokwezimo mhlambe abaphila ngaphansi kwazo. Uyabona ukulinda ikhona okuzosisiza kunokuthi sigijime ngoba masigijima sizowa. Kanti mawuhamba kahle ungajahile akulula noma uqhuzuka akulula ukuthi uwe ngoba awukho espeedini. Obheka imoto eshayisayo mayisespeedini nemoto eshayisayo ihamba ngespeed esincane. Imoto eshayisayo isespeedini iba beyond repairs kodwa imoto eshayisayo ihamba kahle ngespeed esi-right iyakhona ukulungiseka leyo moto leyo. So ukujaha kwethu ngeke kuze kusisize. Le nkinga esinayo akusiyona inkinga eqala namhlanje, akusiyona inkinga eqala izolo, inkinga esabanayo umzukwane umkhonto uqala kuze kube manje asikakakwazi ukuyilungisa. So ke ngeke sithi si-late if you compare isikhathi umkhonto uqalwe ngaso kuze kube manje nangendlela esisunguleke ngayo lento lokuthi kumele kuthi kuyiwe lapha elokhuzana ne-office lokhuzana le-province. So mina ngibona ukuthi khona la esizoba late khona, uyabona. Mawucabanga ukuthi iy'nkinga sibe nazo nini, zaqala nini, ayiqalanga izolo, ayiqalanga namhlanje njengoba kukhulunywa ukuthi nje kumele kuyiwe e-ofisini. Cha, into ekudala yabakhona. So ukubekezela lokho kuzokwenza ukuthi senze izinto professionally, uyabona. Kungabi nezinto esizozenza abese sizishiya half last sikwenzile lokho but akuzange kuba namphumela, akuzange kube namthelela othile ekutheni iyafezakala yini imiqondo ilokhuzana injongo yethu or inhloso yethu kulokho esasikwenza. Kwavele kwaphela nje the very same thing esazokwenzeka futhi uma sizoxhamazela kuzokwenzakala leya nto lena eyenzeka. Laba uZuma bekufuna ukuthi sithole ukuthi ubani kulaba abantu laba bakhona ukuxhumana ne-province ngoba nayo i-province not ukuthi ibona bonke abanjalo bakhona noma ngingabazi kodwa angicabanga ukuthi mhlambe out of 10 uyi-1 umuntu othola ukuthi lento eyenzakala akayithandi kodwa ngenxa yokuthi ungaphansi kwesandla somuntu othile okuyena oyilokhuzana oyi-leader yakhe kumele ukuthi naye agcine senza into okungesiyona. Egcineni sizobabopha vele ngebhande elilodwa ngoba once kwabola izambane elilodwa esake lamazambane liyakwazi ukubolisa isaka lonke kanti lilodwa izambane elibolile. So ke ukhona right mhlambe kulaba bantu abakhona ukuthi baxhumane naye eprovince okungatholakala kuye inamba ze-PA kaZuma kubhala incwadi officially ibhalele i-PA with the immediate effect singama-G forces sihlele ukuthi nokuthi ngedate ethile and asisaceli-ke manje sidinga yena i-high command himself ukuthi ibe khona khathi sizokhona ukuthi siphenduleke imibuzo yethu ngoba sizamile ukubhala iy'ncwadi ayibuyi impendulo, sazama ukuhlangana nabo akukho okwenzakalayo ukuthi basinikeze i-feedback e-right bathule nje kodwa kuphela izinto siyazizwa ziyenzeka. Angiyiphathi-ke le yama-by-election-ke nje kube kuya ngami ngaba ama-by-election kahle hle siyama kiyo ngoba sisaphotashwa yibo laba bantu esithi bayasihola, yibo laba bantu esithi bayasihola.
nje ama-by-election ngaba vele ayama nje kube kuthiwa kuya ngami ngoba ayasiphoxa asihlekanisa nabantu nje into efana nale. Mina-ke unfortunately ngilo muntu ongazwani nento ekuthiwa iyichilo, angizwani futhi nokwehluleka. Ngaso sonke isikhathi uma ngenza into ngifuna ukuthi ngenze into iphumelele. If ngihluleka uplan A, ngiya ku-plan B, plan 3, plan C, plan D, plan E. Ma kuwukuthi wonke lama-plan ngiyabona ukuthi ayikho ezosebenza, ngiyarelaxa ngibuyele emva ngiqale phansi from ku-A, ngeke ngisafika ku-C, ngizothi ngifika ku-B mhlawumbe ngizobe senginayo i-option yokuthi okay, if kuwukuthi akwenzeki kanje, that is the way I must take. Iyona ndlela ezongisala phana. Yabo, ukuchamazela ngeke uze usize lutho makhomanda. Ubuhlungu sibuzwile, ubuhlungu sabuzwa, ubuhlungu sisabuza. Yinto esiyiphila ngaphakathi kuthina. So asingenzi sengazathi yinto efika izolo noma into efike namhlanje. Asenze into ezosisa phambili. Singalokhu ngaso sonke isikhathi lokusenza into ephelele emoyeni njengenkungu. Commanders, ngiyabonga. Okunye makhomanda, lokhu engizama ukuchaza not ukuthi mhlambe ngithi mina i-decision, no, it's just umbono, the way mina engibona ngakhona. Ubonayo nowaziyo uhamba selihambile nezinto asedlule kuzona ngomkhonto, mhlawumbe uzoyi-understand lento wena ukuthi izinto ezenze lezi zinto njengoba the way engichaza ngakhona izinto vele esezidlule kuzona nabanye abadlule kuzona, but ayikho into eyenzakalayo. Why? Uyabona manizokwenza izinto ukuthi namhlanje uvuke uqhamuka umqondo ukuthi okay kusasa kube ukuthi leyo nto leyo ekugcineni izohamba ishayise noma mhlawumbe kungabiyo. Yingakho uthola ukuthi nje nala emkhontweni into engeke nginotice kuye ukuthi mhlawumbe uyavuka ekuseni uzokuthiwa ngakusasa kunento ethile eyenzalayo edrobheni, kuphi ekuruleni, kuphi kumele ukuthi ku-attendwe lapho. Ulale kungenanto usuvuka sekunento. Ekugcineni uthola ukuthi kuba nalabo bantu nje aba-few, you understand. Angibali laba ukusabotasha-ke into efana naleyo, like indaba zama-by-election, into efana naleyo, ngoba ama-by-election aba nesikhathi abese kuwukuthi-ke laba bantu laba abasolayo yibona abagcine futhi ekugcineni abese beyasicindezela. Umuntu uthi nihamba naye kanti umuntu yena okubekela ugibe futhi lokuthi ufuna ukuthi ubanjwe lelo gibe wena. Uyabona. So nje angiyikhulumeki indaba labo bantu nje ngoba uyabona indaba lokuthi kuzoloku kukhulunywa ngabo nje, hayi mina leyo nto le iyangihlukumeza ngoba sengihlukumezeke sekwenele ngabo. Uyabona umkhonto the way unguthanda ngakhona, mina bengesiyena umuntu wepolitiki. Since ipolitiki ngayiyeka ngisaza msho ngina 15 years ngaphuma nje kwipolitiki ngoba kwakunezinto into ezangikhipha yizi izinto ezifana nazo lezi. Ngabuka ngathi no man, hayi ngcono ngivele ngiyiyeke lento ngoba ngaso sonke isikhathi kuba sangazathi waliwe, ushonelwe ingane, ushonelwe isihlobo sakho, inhliziyo yakhe ihlala ibhlungu nje ngaso sonke isikhathi. And lento ayikho into esingenzele yona nekukhombisa ukuthi izongenzela yona. So ngabuka ngathi no man, lento angivele ngiyiyeke phansi. But when uZuma ephakama neviji nilokhuza nalomqondo lona wakhe lona nangendlela ayichaza ngakhona ukuthi ufisa kube kanje, kube nobulungiswa izwe lonke. Leyo nto leyo ngoba nami yinto ebengilokhu ngiyifisa, kodwa manje ungazi ukuthi into ezokwenzakala kanjani uma kusekhona abantu abaphezulu emaqenjini okuyibona abenza ukukhohlakala, okuyibona abangenza izinto ngendlela e-right. So if kunomuntu umholi eveza ukuthi izwe kufuna liphathwe kanje, izwe kufuna libe kanje, lifuna libuswe kanje, leyo nto leyo yangikhuthaza. Lo mqondo enganginawo ngawuthatha ngawulahlela le, ngasebenzisa lento lena ayikhulumayo, uyabona. And manje mangase ngithi ngiyahlehla emkhontweni, hayi akukho mina la engathi ngizoya khona, futhi ngeke ngisakwazi ukuhlala. Sekufanele ukuthi impela ngilweke manje ngiye phambili ngoba ngeke ngisakwazi ukuhlala. Uyabona umkhonto the way ngeke ngaba semaqenjini, but umkhonto alikho iqembu engeke ngazizwa nje ngalendlela engizizwa ngayo
ngaphandle komkhonto wesizwe, uyabona. So-ke makhomanda asibambeni amadolo asiqineni, asiphakamiseni umkhonto siwubhekise phezulu ukuthi uzogwazana lo mkhonto lo as long ubheke phezulu uzoyichoma okuyithelayo. Ilokho nje kufanele ukuthi sikwazi, as long ubamba ubhekise phezulu kukhona okuzoyichoma, kuthiwa ngesintu kuyichomo okuyithelayo.